predočiti dobro sebi i drugima kako te podzemne vode deluju, kako teku, kako zrače. One su u zemlji, mi ih ne vidimo, znamo iz geologije kako to funkcioniše, ali da bismo našli neki dobar primer, smo oni na ovu petlju pokazali kako to može da zrači. Zamislite da su ove kolovozne trake korita reka ispod zemlje, u zemlji. Zamislite da su automobili koji se dole idu tekuća voda, da su podzemne vode koje ovuda teku. Zamislite da je to ta energija koja teče, oni u tom svom kretanju odaju razne vibracije, zvukove i gasove, da su to zračenja koje iz njih izlaze. Zračenja, vibracije i buka odlaze u okolinu i naviše. To je na više različitih nivoa. Kako se nalaze na više nivoa, tako se ta zračenja, vibracije, talasi, buka umnožavaju. Imamo 1 nivo, 2, 3, 4, 5 nivoa. Kao 5 podzemnih voda. Ovo je može biti neka termalna voda, ono gore neka obična pijaća voda, ono dole neka mineralna voda i tako dalje. Jako loše. Ovo su nivoji na kojima teku energije, koje zrače naviše i ustrano. Tu su šahtovi, koji su u stvari kao neka vrsta bunara na tim vodotokovima. Tu su pune linije, zabranjeni prelasci na drugu stranu, odnosno u drugu traku, i mogu da predstavljaju u ovom slučaju zračenja, kosmička zračenja Hartmanove, Karijeve, čvorove i mreže. Zabranjeno je prijeći preko pune linije. Takođe je zabranjeno i nije dozvoljeno i loše je spavati s druge strane kreveta gde su ta zračenja loša. Ovo je tipičan moguć primer kako to funkcioniše zaista. Da li biste volili da imate kuću ili stan iznad ovog autoputa? Svakako ne. Tako isto važi i za stanove i kuće koje se nalazi iznad podzemnih vodotokova, iznad zračenja podzemnih voda. Samo s tom razlikom što mi to ne osjećamo tamo i ne vidimo, a ovde je lako uočljivo. Putevi su korita, automobili su voda koja teče, koja daje energiju, daje energiju u vidu gasova, buke i vibracije, a to se širi.